said the Dana Diane no. We a on screen segment, medical culture say on screen segment here. You go grab near any impeding for in Munyan for everything common. And we are a back screen so a day of fair. Anka Opina now on Sankan and neck will be able. And then any Munyan for Mr. Patrick Yedu. Mr. Patrick Yedu, a retired municipal crop officer. Dominic, everything common. Now, and Sana made the Babano, the big time, the back, the Jackana Tosso. Yes, I am on my power at the bar and Nsempa TV, so celebrity can kind of your website www.nsempafeed.com and I feel so your Ghana Newsprime. That means your name opinion here, Mr. Patrick Yedu, retired crop officer, municipal crop officer, Dominic, and everything common. Opinion more problem. Yeah. But you, your situation won't see here. I say your attention is diverted from farming. And they call at the force. Due to the being so I am on person where agriculture and farming no one yard. Now farming no yard. Let us be farming. You can say farming and can't it in your feeling queer. Na kuyayo no egumu ahodo bebree na ye ka se kuyayo a bebree adwene ne se ofa se kan ne aso wakodo wadua niema eno nko a na ye kuyayo da bi entisa ye ka kuyayo a ne krabata do so bebree egumu ahodo be si dunsia kra se ye ka se ebobodini a akaje beche emwa ye wum Insumunam, or more yeno, a be womb. It will be said no traditional farming. Caneno, nine young people on the name of your chain, a friendly Muqua, and then you ye queer. A pity say, a miri, a pity say, oh ye, one way you war, a pity say, oh ye, and crantier, and what, and it be a cake can be free. Nina, a caca farming no. Ushe poultry farming no kwa adwuma no kwa ye nyeba ye dua no kwa eguma ahodo bebree womo a sebe womo enesi nyema eka kua ho womo a womo to eka ho womo a womo disi eka ho womo a womo mechanization nyema ye di ekua ni nyina eka adwuma no nti ni nkura bata no esuye nti si ye ka se farming a ye no asetiti no ukowura otwe sika kodo ya se meye fo no kwa ne farming dabi farming ye kuadwuma wo ye na wo ye adwuma mapan wo ye di ye mfaso na wo de hwe wo te se enwuma kaya akana. Okay. Let's a farming in your watrasa to say bita. Yeah. Sen quantity no minchire mu kakra quantity no na ewiase ne kitwe bi school kura obenya bi akono na gise okọ akiri nti ye wo to ho asase atwa ho ahia ye nananom oni bibia ontimi tra wo kwa na atwese kai na akodo na wonye bibia aba nti na aye say way of life. Okay. Nti wa be obi wonyi bibia ya osi omekoye fu nti besi ne ubisa obi a woye kuani pa se woye adwosi menye adwuma bia nti utuwe wonye adwuma bia osi dabi nye kuye ya nenso adwuma na oye. Okay. Nti edrubre bia akrachefo ene obi a wako school kakra zo nimdie okowure kuye no oya na wo mo sere no ofere no mo sere no ono kwa ba na afi wonya kokodura obede ubejai beti nyekuya no entisa. Okay. Ura Patrick Yedu retired municipal crop officer and what in fact one of the word you mean nese yeah busy ura farming yaduma kese ba yaduma mapa hwe ha ye bibie mu ana se man Ghana ha yenya niema fo no asase ni bibia o entina obi atimi yekuya no beto kwa gruchimem Asia Europe America ne ayi no wonnim nimdie ni sika mapa ya ma wonyekuya. Okay. Eche se eye
Babia or mine factory ejina so say or mine bedidi o obede yo ejina kuaye so nti ye pe wo mo a wo mu oduro e ka wo mu oduro a be kire obi a wo nimdie wo kua da wo koye no ho obi o wo sika obi obetimi aye na niema na ewo mo no de ehia no obenya okay no de asom eyi no niema na ye kua nti wo kwa kwechi o me ye kua ne kakra bebre pe so wo munya ntimi nye aha okay ani afei na wode wa fidi na to ha aha aye hyehyehye aha Nsempa TV Selam di kan on screen ye bogra ne ni penifo atwetwen komo sabe ye ne retired crop officer municipal Doma municipal na ye ne atwetwen komo na opini mpacho sɛ we bibie no mani si chemi ebeye den na yan youth ya ye pesi egura ni ye betimi aye successful ye betimi akonkan na ye family ye wura ma ye betimi aye den na betimi am aye successful in family minia danse chef ansana adie bia no obeye yeye no broni si wunya planning okay so obi a wuti wiase bia even wa bra bokura wo bo no wotena ase na se wan plane wan fa me ka plane am chese wodi ni enhyehyeye bo beto akọ abawa kwam na wodi so okay wan ye plane na ukwa anu akọpem na wuhu ni a wo ye na be ma wa bra bo aye pasa nti se ansana obetimi aye afu anase obeye farmer no waye successful no unya nyema miensa okay yedi kan ye planning obeye hyehyeye waye o planning no kra de beba ba mu medi kan bobo ne poso ye wie bia no ya ba mu mako mo se kuadwuma na anase kuadwuma no enye watra ase na tetifo ni nya nyema ni free no so de me kire okay yedi kan obenya planning unya planning ni wia na waye calendar ye friend activity plan okay activity plan is say obeye hyehyeye pono a efiri adekro na wo pese wo ye de beba ba nyemam kakra adekro na wo ye de free January ekosi December afimuni nyina ejina de obeye no so January ekosi December de bia de obeye na otwi bia de obeye wo de betoto de no na beye guide wo okay ye baba mu amechiro okay waye o planning na wie no waye o calendar wie no na fe no waye o budget okay the friend farm budget ade na o pese wo ye no sika dudu ebekom akopim se ebeba wie ye na wo wie mpo a wo toni a de wo benya no hu faso e da wani bibisi a wo hu asanda wako nyese wote ya na wako okay ba kokora de beka ato marketing so kora kan ade na wo kwa podua ade na wo kwa produce no wo wia ne to ne tese enipa to kwan be so me faso aton no so enti sa nyema we sei wodi ni na agufo na wo so hwemu asana wetimi aye successful enti ye ba ayi na unya sa miensa we wia na fe ye ba mu a ubehu se ehia se o se mekọ ekuadwuma mu na o mekọ kuadwuma mu a wo mo entumpo ana se wo mo fele no na firi sa nyema hi Nsempa TV we twa ho abetisi ya na ye ba ya de ya ka beto amuso yes, I'm on my power by Nsempa TV. Say the can we your website www.nsempafie.com. Yes, our GhanaNewsPrime.com and I think so allgh.net. You can say we Facebook Nsempa Media. Online portals ni na Juma. Ye ne municipal former crop officer and education commerce here Mr. Patrick Yedu. Unumunyafo. Ye to aso na kan be say ube na ma hwefo ne matifo entiase ye because wa ma me ho adwiri mi ade ne se enye beteza baba mami yo planning no planning no medical ka say
ade na ofese wo ye ne ye wo hihye pona wo hihye ne wanim no na plan ne guma hodo miensa okay ye wo short term okay eye tie wa bi ne wo medium adantemo ne wo long term okay so na short term no obu oho a ebia baabi a wo no dwumadie bi wo ho a opese wo ye wakwa wo sika wo nti wokoye no short term bese free bosume egosi afe ne fa na mfie mienu po ni na short term obo o aya o se pese mi wura ku adwuma mu bese afe na mfie mienu bi na mehwe ade so nti sa short term no ebi ti se obi okoye vegetables wo ya acha bosume miensa na ba tomatoes pepper mako cabbage nyadua onion jende ni de keke kan ho no eno ni emlitie bi so what mi kodua bro short acha bosume nine na ba obo mi koyen katie that short term no so nti bia wo de afi besi wo se mi yewe ya ma yewe ni ma yewe nti afi no bedru no we told the besi na ni so ewie pe ya won ekro we say domain kra say maybe buy tomato su dua na wo so pa nti edru be say January February March wa dodo na krati fuo teacher fuo obia kwako yebi esanse enkosi ba April ho May ho no etimi to tomatoes create be say 10 million 5 million no akwa short term to akwa wuram to atwe no onye nsika wi a no atwe no so nti short term no nti no wo plan towards that okay ni wo medium ni e best afikosi be mfie nu so bi o ho ase bia me kwa yeku adwuma no nkosi be mfie nu no mmanya bibibia si mani so na me komani nti obetimi de vegetables so wuram obetimi de ye friend say wakodua banche se ne banche ho ayedini wasi me kwa ye banche so be sa afenefa kono na sese na abo nti wo de be se be mfie nu no wo de wura ku adwuma no ya no ate no kodua boode ya de ade wo de ko mo ayem so so a short term no bi ti se wo se mkoye broilers ma bo so miensa sa nti wo de be sa afe no obetima ye be miensa wo ate no no ko so nti medium so sa no bo se long term fie be se afi akoti be mfie aduonu ni ayi ni nyina no wasi bia me koye farm nti hona o plan onyema o plan activity towards all these things no okay so nti wo plan sa why won hihye yi nyina dia tototo so nti obi ntimi mehihi mu ka nkyere wo se nia wo ye ni situation we na wo wasi wadwene mi se bia me ye short term medium long term so nti no masi mi bu se long term na me koye no mpese bia me ye kube for a long term to start with short term when the activities no ye ni sa nti obi kan de si wani so ni kube no nti niema wudu aduani na ye bonus ma na chese wa plan nti wo be wie long term no kube na wo ye na be se 3-4 years 5 years na emra no ena se wa plan nti no short term niema wo be dua aduani fa so obenya no wo be wie na ka wo be bon kube wo na ni na ye bonus okay so nti one plan ya wo be ka se bia me kwa kodua kube su be 3-5 years ansa na aba what do asasna di kube na si asasna na wo do ase hwi ni ho no oboka na wo do no na asasna da wo meanwhile wo plan yi a wo be yefu be ye dua ni masa kube ni die si ni baby nti me officer me se me to asem ase ya na se omo adua bode ni menki no ni koko asisi mu excellent anu ye bia excellent wa plan okay by 3-4-5 years na koko ni mrano obedi di menke ni bode ni musa ase no no odo no oton no odi no ode ye ne ska odi awuramu ni nyina no nti koko ni mrano no na chese ne kan so ati kwa na no na ye bonus that is well planned activity
So na officer manya with me ma on kwasa me pese me bisa question bi na kuayon na wo chetiru se bi o mi wo e bia excuse me to say me businessman na me wo sika pese me yokoko na me de obi ahoden na eya me businessman na me di sika ena ma se be body for eye no ana se me di ama hweso for eye no me ne hweso ni ho na etwani me disca vai se me producer ma me ni wa no ma che ase pa hweso ni no to no aka to ko yefu ba do there wo ti ho wo pese we buta esi wani so no e wa fa we weka hweso ni ni kura no ma hu obi afa hweso ni no ko obekọ no aye bata wa fa hweso ni na wo ye no wo na wo se o kire ni a wo se oye enti wo ko ho eni usika nyina wo ko ho se me wo afu da bia me ko ho a wo ye we nye ayini nyina wa ho di na betimi aye enti unim na ni so no plan ye we na hweso no di ska no wo ye uja no a obeye de wo mpe so enti wo mo ska wo di mebinu ye for mun ko they from absentee farmers na say enti no obekọ no na ye nwonwona na say enti wo ska na wo fa nipa mo mo ya nye pani no o ye weka enti wo na wo man instructions na waye enti wo nkọ a obekọ no na ye pasa pra wo di si wani so no obetimi afeli na asemu na se wotin kan se bi wotin kan na se wakwaji asase wo sankori se me yekuku na onkokora na se we as absentee farmer se nipa na wo yekuku no na nimre na onti nya wo ya ase a nya wo pese wo hwe no o nya na so nipa no ti se obi a o watin kan na ni abese wo ye bibia ma wo a afu ye so bibia wo ne mre o se koko kra ye kan se wo koko na to se na se hweso ni ehwe na se wo no ase wo twitwam won pempai mu o musu adura na se hweso ni no wo ya de o se wunya no ya enti se wo ye obi a wo invest in farming na wo di ama obi a once a while so timi kokohwe se nipa ko no wo ye the right thing ekoyi a na se enkoyi na fe ne susu na fuo no so kura no ana se poultry o livestock na wo ye o ade bia wo ye no wutimi hwe na wo kwa enu wutimi boa ma problems ne success nyina no wutimi hu bi wo kra na so wo di ade ma hwesuni se wo nya o complain bibi wo kra ya no adwunu yo kesene asenye no kre but wo ko na hu problem o famu na etimi boa wo e ma ade na wo ye no do so di wura mu a eyeye no ekoso e ma botaye esi woni so no ewie pe officer mpacho aliwura calendar nu ka farm calendar hono ase meni be ya di opa isi ame doba mandu majasa si enye wi topic no ba majasa si we mo plan ma hu me plan na emudi ayi na pese wo ye na me ko ye calendar ni bi ma kube da makuma kube emu wari o ye kan farm calendar activity plan hwe ade ba ko a ewo yen enipa ne se before ye woni se onye obi adwuma na obi ahyehye mra amano a ono ade ne pe ye na adwuma ya na etuwa bi a niema bi ehia no titiru ekuafo a wo mo wo kro nkitoa ne ayi mapa no me fanye mfanto ho te se obi wa wadu agburu so farm calendar ni na sa fi why your plan say me pem firi ho o pese wudu agburu
ye pe short term pe se bi ye ti ase de nipa beti ase ku be ni de ebe ba so na de be chire enti ebro na opesi edua na activity plan January na de aye why you team posa fi medua buru fa se be 10 acres nti activity plan na o ya na se farm calendar ni nyina ni January minim wasase ne type a opesi wudua nti se ye kwaya January eho ekono na o se January February March January o de bedo why no plan so set bedo o bedo okay nti by January ending no wa do awi enam say ye efofo a ewia wo mu ni nti no January na bia wa do awi nti first week second week third week fourth week land preparation nti by April so kran fa say bia 15th February no wa do awi 2 weeks na aka no the February ending no wo bunua ni nyina bubom na da ho so ndu bubu nua no wo mu a ana ha no ye do ne yahye atesa wotimi nya afu no okay enti enkosi be March 15 for na wapra no ni nyina firo se de jabi ntom ne nkonkoshi obi afu enti ne friend enti January February March ti March ending no ha no nsuo ni ntontem nti saa time na peni wom uguru afu ho a eja bechia 25 for bi eja nti we say January February March ending no wasase ade bedua bro ni nyina no ado ni nyina nti March ending usually no na nsuo na nyinani nti April no ai April first week second week na de adua waburu sheshe wa sheshe ni ato ho wa ya ato ho kese sai we abi wo be ye no be se January na be sa farm calendar na to ana ni di ba ko activity plan okay plan no ni na she plan activity plan but ekwa for the friends a farm calendar okay nya calendar boda ho wa yo calendar na wudua buro hia so 2 weeks pepepe o se asie anka na ya ba no o bomodin so obedo afiri ho so ntu dua bura the first 2 weeks no o se wuyi asie ma asie ne kama wanyi asie ma aburo no obo se na eye nkitinkiti ko so wira na e wa asie na aduane aburo ni die no eno an wo die ntu obo se aburo no astarte ye nkokko nti o se by 2 weeks time no we ya abanikani wasa se so nya the same 2 weeks no o se ogu fertilizer so na waye nti ugu no waye ne sa I know to fast o the base week and 2 weeks na de beye ti ba say April ending na che so de awisa activity no good nti wo wia na eko May 4 weeks to 6 weeks eno so na wira san abase nti o say wo bomodi so obedo eno so because one no samre no o de be person no de afama nti o hia duani bebre nti wira ni timi no na ebeti wo yield no so yo say body ntimi mo so de me kire no nti na de ahyewo na say o hwe na ni nyini ne nka bia wo sulfate of ammonia na urea na no so odi egu ase se de be ya ebenya aduane mo lu aburo no ma no aya akese nti wo wie no a na chese wa monitor ni saa enti by 3 months ejina bro na obedua no so 4 months 3.5 to 4 months na bro na ho enti sata no na waye opranse be bia odi wa bro ni beguo no aye friend bro pata na say crepe no ana silo no na so wa prepare da ho nti bro ni ho ya pe be fa say June or eko July ho no na chese wo twa buro no wo twa buro na na kopata no so enti the American business activities we are why no eno na e guide wo enti wo twa buro 2 weeks time no
ebe show say e wo say wo ko nti saa time no se aye bi na wo ya wo ye wie ya Nsempa na wo ko anti saa enam say ya wo afuo na wo ye ni obi en hyew nti obi wo ho a aye ba obedi na wo twe no wote ase onko adeduo no wote wo wo de be bosome no de tie ho no de ye aye nti nani be ba no ho so no na bro ni nyina ase me hu obi kura wa do wa pam wa dua enso aduma na ase because activities no wa plan win target ya o se wunya asa na wuko wura nti sata no nti aye ba wo ye ni tenten one day kura na be se na wo se bi wi na wo ko because ubi ti ni pe how ene be how na ye wo guide nti ye mi sa at the end no all things be well no you end up successful na yield are open so no ubenya uma bibia nkropo miso yade bet yade so kra ba wa ena so ye nti ubetimi abo obi pa se onye de onko ye ma interrupt activity nti farm calendar no sa na tie eye hihye day by day month by month activities o se wo ye na de boa efo na wa ye ni yegusu esua de afri honorable nche retired municipal crop officer Mr. Patrick Yedu nchen ye twa ho ba ne ye ba ye nyaka last segment ama Nsempa yes I'm about ba Nsempa TV so say the kan kan no mo be hu ye Facebook Nsempa media and a website so ye now Nsempa www.nsempafie.com ye municipal retired crop officer Mr. Patrick Yedu and that common ayede papa say dey wo hwe na wo so wani age ho sa pepepe ene ye no on screen segment so e ba Nsempa TV a say ya ye kono na ye ba be koi Mr. Patrick fa ye wura budget ni na sa bride afu na me do no ze mi ya do kakra ai fa ye wura budget ni na ye hwe yo media dey tell me say what plan ebi abedofu abro 10 acres so 10 acres no dey na ade be komu a ebetimi ama waye successful enti die dika no obeye sika dodo a wodi be wura safu no mu a ebetimi ama botai ni si wani so no awie pay bacho sika no quantify a wodi asase na da ka ho bi ebia se me kame pass ma be church okay ebia wo be pass asase nti asase ne ka ba ku bia yese na wo mu 10 acres na ne bo okay ye bedo anase fe land preparation ye beda ho se na wo mu do e ka ba ku bia wo mu gisei nnuombo mu wo be hia be pam ni na wo mu gisei ne bo so aburo na obedua no kilo ba ko bia yesei eka ba ko bia aburo dudu se ne betimi aburo wohwema eka ba ko bia aburo kilo enkron ene edua 1 acre 9 kilos ene edua 1 acre se udua na lines se wo ko ebi don't you go di arbasa lines okay you mean business okay so na aburo sugu ahodo ebia ne bo nye na abaya da roma or they planting for food and just aba a brobia a hybrid a jello a 3 cedis because na me wo adwuma mu no na pan 53 eba for pa introduce na kilo ba ko no na 20 something cedis and so na abai planting for food and jobs with was subsidize about 3 cedis okay so it do na abaye no wo hu 6 no the cost wia wo me bedua so okay no one the cost we are fertilizer obeye the cost adura wo de bed wo me bedo ho first and second weeding the cost wo mu we are fertilizer application the cost fertilizer obeto ne bo we are ubetwa ne bo baby adi beguo no ne bo ututu a ne bo kosi nse wo beton ka betwe edi agu baby a odi begu pata so ne bo so nti wo hu wenum ni nyina wie no wo hu sika dodo a mihia
Sana a brutal naked, no, met me my day, met me my amanaba, man, I am successful. So, it is a 1 year says he can we see. Once is someone transient, see when we never more said, me quack or draw for 10 acres. I didn't walk of him the water 10 acres in Webia. A bedroom baby, no, sir, I said, Doctor, I wouldn't scan fan, no, about a David enough of fun. Never brought to a fan, I would taste when it's a big crack of free, and no quite one fell through so bad. So, Naka. When the poultry was so, about me layers, beer 2,000. Once a seer who said, before said, Uncle the bed tuono, never any ube a dry the bemano, a Diana the bemano, a befidia, no go to that level, no, and Santa Cosio baby or beton, I bet to us all. When to my yes, I budget and calculate, yes, I can to what? Who's a bedroom baby, no walk. It's true. So, I know crown, and my when you call a demand, sir, go, Sika, sir, and when you come. Indeed, a bat, now plan, now budget, now the work we are doing, not 1 month, 1 more, no more year. Obit was you, was go, or was saying what the year, no him said, what plan near ma, what budget near ma, who would yintia, who yintina, oh, yen. And she says, I never wait in Anno, wait even found to work. You can never be a successful farmer. Officer, me ba o community ha no who say do municipal ba nkron ketwa e wa ha na e ko nkron ketwa mu so a 7 me se me ka omo nko school a omo yekua no ebiwu na said ya start free so aba bedu ba bia yeduri ni nyina kwa se achocho kakra wo se manko school a metimi aye afu ubetimi aye. And if you be a do a cratching in okay. Ya mamma no near papa no down qua. 1 man no man and none winina bibri. A year no man at ye, a normal upon neighbor. So, in Chile so no, ye be well from so now PBR almost they say FM and say why. Ye be the beer. Emma, and that's why I watch a phone so. Do na elbow. Enti ama bebre nyese wanko school so na ni ewo ni kua na wo ye no nka ne no ne wo kwa enam ye konkua fofo ntim se nyema bi sesa okay esa se ene kua ne nti se first na bibia wo dua yeye no climate change ni nti no nyema asesa nti nyema bi wo amfamu a wo ye tete na unya hwe Inti ebe efoso amane ene wo mo kra nko school no kra no ku adwuma no niema bi wo mo ti niema bi ase kra sene ase wo mo akọ school kakra na wo mo nyo no inti bebre na ye ba be kwi last word fa futuma yen mian akuafo ne yen ya epesi ewura kwi kakra me pese me kan se ku adwuma no ye adwuma mama ne kra bata so doso ni nyina ne kwan pa obefa so a obeye na nye ekuya ni nyina ne se waso sekai no akowirem no akodo se dem kan ne kra bata doso obetwa ibi kipi na wo waye eno enimre obetwa yimri obetwa ye nwa obetwa ye nkrantie backyard garden poultry layers ne nti kuadwuma no edoso bebre nti baby kakra wanya capital kakra opese wo start no ubetimi dey start ne betimi do akọ the next level and no ye sense ubetina se wonye adwuma bia vegetables so abai and the Ghana edi vegetables so sini bibia vegetable bia wo obeya ebe probo me na ya wensan kana musika so into be ne kakra woni be ba ho so no nikita na de call level wonya baby kura backyard poultry ubetima broilers 100 kura ebetimi ama mosako wa no tinse woti wokwa awa ho di betimi enyi sika kesi bia nti se wutu anamo na wo plan year
Obo se ku adwuma no e de mfaso eba na wo ye ne kakra kakra ko wani no na emotre wani behunu no na wa ya de kese a wo so ukita wa adwuma wani nyi wo kra se wo be kwa ba obi afa wa adwuma nti ku adwuma me kan fo se eye adwuma ni nyina ne hyehye papa wo de betoto ho na de tutu wo yi a eboawo ama ni si wo yi. All right, eboa mani si yi afutu papa ye ne eye retired municipal crop officer eye Mr. Patrick Yedu ana etwetwen enkomo ewo on screen segment Nsempa TV. Me patropi me amedi adwumadi hu chia me eye father ana afi so executive producer eye Sir Collins. Dan da bia ye the agric section see ya ebebrel obehu ye ewo nsempafie.com ana afi so eye GhanaNewsPrime.com and I feel so oko Facebook ye wo Nsempafie media so opeso so ya sene and also peso frey na ye ba na ye no betwetwen komo se ya betima frey 0542 50 5478 0542 50 5478. Nsempa TV. Said that down that no we on screen segment medical culture say on screen segment here ye gbowura ne ane empenyufo enmonyamfo etwetwen komo enwiama e back screen so a ebe ye ofre anka wo panya na won sanka no ene ye bi ebro ene ye ne enmonyamfo Mr. Patrick Yedu eye retired municipal crop officer Dominic ebetwetwen komo na ansa na mede ne beba no ye betwa ya ho ye ba ye de aka na to aso ye sai emo makwaba edeba Nsempa TV so se de bidi kankan no ubehu your website www.nsempafie.com and afi so your GhanaNewsPrime.com sabe ye ne opinikese Mr. Patrick Yedu retired crop officer municipal crop officer Dominic and ebetwetwen komo sabe opini makwaba Yeah. Pacho, your situation won't see here. Acquire say your attention in air diverted from farming. At the call at the full so. You to be so I am on person where a agriculture and farming in one yard. Now farming by yard. Let us be pretty. Farming. You can say farming and can't it in your feeling queer. Na kuyayo no egumu ahodo bebree na ye ka se kuyayo a bebree adwene ne se ofa se kan ne aso wakodo luadua niema eno nko a na yi kuyayo da bi entisa ye ka kuyayo a ne krabata do so bebree egumu ahodo be si dunsia kora se ye ka se ebobodini a akade beche emwa ye wum insumunam omo ye no ebi wom ye wo bibi se no traditional farming kane no na nyankopon de niema bi a che na ye fa ne wire mu kwa ene ho ye ni kuya ebi ti se emire ebi ti se oye nwowa no yi wo ebi ti se oye nkrantie enwa ene de keke ka ho bebre ni na ye kaka farming no wohwe poultry farming no kwa ku adwuma no kwa ye niema ye dua no kwa eguma ahodo bebre womo a sebe womo enesi niema eka kuya ho womo a womo to eka ho womo a womo disi eka ho womo a womo mechanization niema ye di yekuya ni nyina eka ku adwuma no nti ni nkura bata no esuye nti si eka se farming a ye no asetete no ogowura otwe sika kodo ya se meye fo no kwa ne farming dabi farming ye ku adwuma wo ye na wo ye adwuma mapan wo ye di ye mfaso na wo de hwe wo te se enwuma kaya aka na okay let's a farming ne nya watra sa te se bita yeah sen kan tete no minchire mu kakra kan tete no na
ewiase ne kitwe bi school kura obenya bi akọ no na gye so okọ akiri nti ye wo to ho a asase atwa ho ahia ye nananom oni bibia ontimi tra wo kwa no atwe kai no akodo na wonye bibia ba nti na aye say way of life okay nti wa be obi wonyi bibia ya osi wo mekoye fu nti besi ne ubisa obi a woye kua nipa say woye adwuma se menya adwuma bia nti utu wonye adwuma bia wosi dabi nye kua ya nanso adwuma na oye okay nti edrubre bia akrachifo ene obi a wako school kakra zo nimdie okowure kua no oya na wo mo sere no ofere no mo sere no no ono kura ba na afi woni akokodura obede obejai beti nye kua no entisa okay Ura Patrick Yedu, retired municipal crop officer, and what chair you in fact, one of the word you mean. Nurse, yeah, busy Ura farming, a Juma ba. A Juma mapa. She, ye be primo and I say, my Ghana ha. Ye yan ye ma fono, assassini bibia wentina, obia timi ye quiano. Petukwa guchi mem, Asia. Europe, America near you know. Wouldn't dear Nissika Mapa, Yama Wunya. Okay. I just said, a year, Babia, or many factory agents, you say, or many betty dew, or bear than you, agent Quiana so. Into ye per one more drew, a count more drug, which will be a woman dear Quiana or Coyano, will be a Wissika, will be a bit me yet, none near money woman. Die hian wo benya okay no dia asom you know ne ma ne yekua nti wo ko abuchi o me yekua ne kakra bebre peso wo munya ntimi nye okay ani afi na wodo afidi na to ha aha aye hyehyehye aha Nsempa TV sedem di kan on screen ye bowura ne ne panyufo atwetwen komo sabe ye ne retired crop officer municipal Dominic municipal na ye ne atwetwen komo na opini mpacho Said we be no man is a chain. A pay then young youth ya, a pessy granny, you bet me I successful, you bet me a con kind and I be a family you remember a bit in Dean and a bet mammy I successful in farming. Minia, that's it. Chef and Sana a dear piano. Obey ye, Brunisi, we are planning. Okay. So. Obi a wuti wiase bia if you were bra bokra wo bo no what na say na say one plan one fa me ka plan am chese wodi ne nhyehyeye ko beto akọ abawa kwam na wodi so okay one year plan na ukwa anu akọpem na wuhu ni a wo ye na be ma wa bra bo aye pasa nti se ansana obetimi aye afu and I said, obey farmer, no why successful no, unya mammy and son. Okay. He did kind of planning, obey she. Why you planning no crowd, your baba move. We did come body post, you be a piano, ya baba move, Marco, when we said, Creatumana, and as you Creatumano, and your watra sena, Titifonia, never free no. So they mentioned, okay. He did kind of your planning. We are planning any year. Now, why calendar, your friend activity plan. Okay. Activity plan is say, obey she share pona. A free at the corner, open say, we in the baba by name Kakra. At the corner, we in the free January, equally December. After morning in age, and the obey so. January, go see December. They be at the obey, now to be at the obey. What about to the noon a guide? A guide walk. Okay. Ye baba e mo amekyere. Okay. Why your planning na wie no? Why your calendar wie no? Na fe no why your budget. Okay. The friend farm budget. Ade na wo pese wo ye no. Sika dudu ebekom. A kopim se ebeba wie ye. Na wo wie mpo a wo toni a de wo benya. No hu faso e da wani. BBC a wo hu asana wako. Nyese wote ya na wako okay ba kokora de beka ato marketing so kora kan ade na wo kwa podua ade na wo kwa produce no
wo wia ne to ne te say enipa to kwan be so me fa so aton no so enti saa niema we say wo di ni na egufo na wo so hwe mu asana wetimi aye successful enti ye ba ayi na unya saa miensa we wia na fe ye ba ba mu a wo be hu se ehia se o se mekọ eku adwuma mu na wo mekọ ku adwuma mu a wo mo entumpo ana se wo mo fele no na fi saa niema high Nsempa TV we twa ho abetisi ya na ye ba ya di aka be to amuso Nsempa yes I'm on my by Nsempa TV say dem di kan we hu your website www.nsempafie.com yes our GhanaNewsPrime.com and afi so allgh.net we hu your ho ye ka say we hu your Facebook Nsempa Media online portals ni na adwuma ye ne municipal former crop officer and etwetwen commerce here Mr. Patrick Yedu onimonyafo ye nto aso na kan be pese ube baba na ma hwefo ne matiefo enti ase ye because wa ma me ho adwiri mi ade ne se enye beteza baba mami yo plan no medical ka say ade na ofese wo ye ne ye wo hwehwe plan wo hwehwe ne wani no na plan ne guma bodo miensa okay ye wo short term okay eye tie we bi ne wo medium adantemo ne wo long term okay so na short term no obu oho a bia wo no dwumadie bi wo ho a opese wo ye wakwa wo sisika wo nti wokoye no short term bese free bosome gosi afe ne fa na fie mienu po ni na short term obu oho aya o se pese mi wura ku adwuma mu bese afe na fie mienu bi na mehwe ade so nti sa short term no ebi ti se obi okoye vegetables wo ya acha bosome miensa na ba tomatoes pepper mako cabbage nyadua onion jende ni de keke ka ho no eno ni emlitie bi so pot mi ko dua bro short acha bosome na ba obo mi ko yen katie that short term eyi no so nti bia wo de afi besi wo se mi yewe ya ma yewe nti afi no bedru no we to di besi na ni so ewie pe ya won e kro mo se Dominic kra se maybe buy tomato sudua ne wo so pa nti edru be se January February March wa dodo na kratifuo teacherfuo obia kokoye bi esanse enkosi ba April ho May ho no etimi to tomatoes crate be se 10 million 5 million no akwa short term to akwa ko wuram to atwe no onye sika wi a no atwe no so nti short term no nti no wo plan towards that okay ne wo medium ni e best afikosi be mfie nu so bi o ho ase bia me kwa ko yeku adwuma no nkosi be mfie nu no mmanya bibibia si mani so na me komani nti obetimi de vegetables so wuram obetimi de ye friend say wakodua banche se ne banche ho aye dini wasi me kwa akoye banche so be sa afenefa kono na sese na abo nti o de be se be mfie nu no wo de wura ku adwuma no ya no ate no kodua boode ya de ade wo de ko mo aye nso so a short term no bi ti se wo ti mkoye boilers nkwa bo so miensa sa nti o de be sa afe no obetima ye be miensa wo ate no no ko so nti medium so sa no bo se long term fie be se afi ko ti be mfie aduonu ni ayi ni nyina no wasi bia me koye farm nti hona o plan onyema o plan activity towards all these things no okay so nti wo plan sa why won hihye yi nyina dia tototo so nti obi ntimi mehihi mu emeka nkyere wo se nia wo ye ni situation we na wo wasi wadwene mi se bia me ye short term medium long term so nti no masi mi go se long term na me koye no mpese bia me ye kube
could be for a long term. Yeah. To start with short term. What the activities no ya bisa into obi kan je si wani so ni kube no enti nyema wudua duani na ye bonus ma na che se wa plan into ube wie long term no kube na wo ye na be se 3-4 years 5 years na emra no ena se wa plan nti no short term nyema ube dua duani fa so obenya no ube wie na ka obe bon kube wo na ni na ye bonus. Okay. So nti one plan here obeka se bia me kwa kudua kube so be 3-5 years ansa na aba what do asasna di kube na si asasna do na wo do ase hwi ni ho no oboka na wo do no na asasna da wo meanwhile wo plan here obeye fu obeye dua ni masa kube ni die si ni bed nti me officer me se me to asemasi here na se omo adua bode ni menki no mo ni koko esisimu. Excellent. And we be excellent. What plan? Okay. By 3-4-5 years na koko ni mrano. Obedi di menke ni body ni musa. Asa no odo no oton no odi no ode ye. Ne ske odi abrabu ni nyina no. Nti koko ni mrano no. Na chese ne kan so atikora. Na no na ye bonus. That is well planned activity. Okay. So now officer manya we dey me ma won kwasa me pese me bisa question bi na kuayon na wo chetiru se bi o mi wo e bia excuse me to say me businessman na me wo sika pese me yokoko na me de obi ahoden na eya me businessman na me di sika e na ma se be body for eye no ana se me di ama hweso for eye no me ne hweso ni ho na etwa maybe this cat fancy me a producer. Mammy, you are no Manchester pa. Shesuni no to no aka to koyefu. What you ho? O pese we tai si wani so no. E wa fa we weka. Shesuni ni kura no. Ma hu obi afa shesuni no won ko be ko no aye bata. Okay. Wa fa shesuni na wo ye no. Wo na wo se o kire ne ni a. Wo se oye. Enti wo ko ho eni usika nyina wo ko ho se me wo afuo. Okay. Da bia me ko ho a wo ye we nye ayi nyina wa ho di na betimi aye. Enti unim na ni so no plan ye we na hwesu no odi ska no wo ye. Uja no a obeye de wo mpe. So enti wo mo ska One did maybe we are from Munko, you're from absentee farmers. Absentee farmers. Yes, ain't no back on, now young one I say. Into you was cat now Freddy Pamo, yeah, penny way, or your worker. Into one woman instructions, now why ye? Into won't go what Obecono, now ye pass. Proud to see when you soon, obey me failing. Na asemu na se wotin kan se bi wotin kan na se wa kwaji asase wa sankore se me yekuku na onko hora na se we am as absentee farmer se nipa na wo yekuku no na nimre na wonti nya wo ya ase a nya wo pese wo hwe no onya and then so nipa no ti say obi a o watin kan na ni abe say wo ye bibia ma wo a efuye nso bibia wo ne mre mo se koko kra ye kan se wo koko na to se na se hwesu ni ehwe na se wo no ase wo twitwam won pempan wo musu adura na se hwesu ni no wo ya you say wunya no ya enti say wo ye obi a wo invest in farming na wo di ama obi a once a while so timi kokohwe say nipa ko no wo ye the right thing ekoyi a na say enkoyi na fe no susu na fuo no so kura no ana say poultry o livestock na wo yo ade bia wo ye no witimi hwe na wo kwa enu witimi boa ma problems ne
ne success nyinaa no wotimi huru bi wo kra na so wo di ade ma hwesuni se wonya complain bibi wo kra ya no adwunum yo kesene asenye no kre but wo konya hu problem of famu na etimi boa wo e ma ade na wo ye no jo so di wura mu a eyeyie no ekoso e ma botaye esi woni so no ewie pe officer ampacho ayewura calendar nu ka farm calendar hono ase meni be ya opa isi ya me doba mandu majasa isi enye wi topic no ba majasa isi no we mo plan ma hu me plan na emudi ayi na apese wo ye na me koye calendar ni bi ma kube da makoma kube emu wari o ye kan farm calendar activity plan hwe ade ba ko a ewo yen enipa na se before ye woni se wonye obi adwuma na obi ahyehye mra amano a ono ade ne pe ye na adwuma ya na etuba bi a niema bi ehia no titiru ekuafo a wo mo wo kro nkitoa na eyi mapa no me fanye mfanto ho te se obi wa wadua buru so farm calendar ni na sa fi why your plan say me fa firi ho o pese wudua buru ye pe short term pese bi ye ti ase di nipa beti ase ku be ni de ebe ba so na de mechi enti eburo na o pese dua na activity plan January na de why you team posa fi medua buru fa se be 10 acres nti activity plan na o ya na se farm calendar ni nyina ni January minim wasase ne type a opese wudua nti se ye kwaya January eho ekono na o se January February March January o de bedo why no plan so se medo o bedo okay nti by January ending no wa do awi enam se ye efofo a ewia wo mu ni nti no January na bia wa do awi nti first week second week third week fourth week land preparation nti by April so kran fa say bia 15th February no wa do awi 2 weeks na aka no the February ending no wa bunua ni nyina bubom na da ho so ndu bubu nua no wo mu a na ha no ye do ne ahye antesa wontimi nya afuo no okay enti enkosi be March 15 for na wa pra no ni nyina firo se de jabi ntom ne nkonkoshi obi afuo enti ne friend enti January February March ti March ending no ha no nsuo ni ntontem enti saa time na peni wom uguru afuo ho a eja bechia 25 for bi eja nti we say January February March ending no asase adibedua bro ni nyina no ado ni nyina nti March ending usually eho no na nsuo na nyinani nti April no why April first week second week na de adua waburu wa hyehyɛ ni ato ho wa ya ato ho kese sai we abi wo be ye no be say January na be sa farm calendar na to and then di ba ko activity plan okay plan no ni na share plan activity plan but ekuafo the first farm calendar okay nya calendar boda ho wa yo calendar na wudua buro hwia so 2 weeks pepepe o se asie anka na ya ba no o bomodin so obedro afiri ho so ntu dua bura the first 2 weeks no o se wuyi asie ma asie ne kama wanyi asie ma aburo no obo se na eye nkitinkiti ko so wira na e wa asie na aduane aburo ni die no eno an wo die ntu obo se aburo no astarte ye nkokko nti wo se by 2 weeks time no we ya kan wasa se so nya the same 2 weeks no wo se ogu fertilizer so na waye nti ugu no waye ne sa I know to fast the basic week and 2 weeks na de beye ti ba say April ending na che so de awisa activity no good nti wo wia na eko May
4 weeks to 6 weeks. And also so never as an abasie. It was said, Ubomodi so be draw no so. Because a one ra, some reno, no de bear person or their farmer. It would near be a baby. It really needs me, a betty will yield the no so. You say a body ain't me more. So dear Mitchell, ain't he? Nadia show. Oh, Nesse, Ocean in Cabia was sulfate of ammonia and urea. Then so would ye go see, said the bear, a big animal who are grown man. Ayakesi. Into Uvier noir. Nature said, 1 monitor is 80 by 3 months. It in a brona will be piano so 4 months, 3.5 to 4 months, no brona ho. 80 Satano. Na why your price a baby? What you were broad be no. I a friend of bro pattern and I say crepe no. And I silo no. Then so what prepared that hope. Into a brony who ya pet. But if I say a June or a go July or no. Nature say, what you bruno? What you bruna, ne copatano so. Enti the American business activities we are wired. And when they guide you. Enti would you have 2 weeks time no? A bench shall say, or say, walk. Enti sad time no. Say a year be na way, we are Nsempa na walk. Anti sa, and not say you were fool na way, will be and show. Into a poor a year back. Will be dinner or what you see. Uncle, I did you know what you want. What the bear was so me, nor did he or no the year ye. Until any babano also no. No browning in I say. But who will be glad or dog palm with beer and so man I say. Oh, because activities, what planning? We need target here, I say, Wunya, and Sunday will go here. It is that time, into a year back. We had intent 1 day grand abesena. We say we are now because who be tin be how? And never how when I will guide. Into year, sir, at the end, all things be well, you end up successful. The yields are open so soon. Ubenya, may be bien propos. Miss Yadie, but Yadie so crab bawa, and not so you to bet me. I will be passed on your day, Uncle Yema, interrupting activity. In the farm calendar, sanity, and yet she share day by day, month by month, activities or say, oh, yeah, now they bois a phone now, why? You go so is Yadie free. One of them, a retired municipal crop officer, Mr. Patrick Yedu. And Chen, you can waba nearby, Yaka, last segment, among. Nsempa The sound of my car by the bar and Nsempa TV. So, said the can kind of move here Facebook, Nsempa Media, and a website to now. Nsempa www.nsempafeed.com. Any municipal retired crop officer, Mr. Patrick Yedu. And I became common. I added it, Papa, said you were here now, so when you are home. Sa pepe and yellow on screen segment, so a ban in Nsempa TV. See, I am now. Yeah, baby, Mr. Patrick. For you, budget in Muna, Sabri, a fool, and I don't know. Then we are doctor. I for you, budget in Muna. You, dear Teddy said, what planet? If you are better for a broad 10 acres. So, 10 acres, dear Nadi become one. A bit me, ama why successful. Enti die dika no obeye sika dodoa wodi bewura safu no a ebetimi amabotai ni siwani so no awie pay but sika no quantify a wodi asase na beka ho ebia se me kame pass ma be church okay ebia obeto asase nti asase ne ka ba ku bia yese na wo 10 acres na ne bo okay yebedo and I say, Fella, be preach a better hope. Say na, womodo, ekaba could be omoji say, new woman, or meshabe pam, Nina, omoji say, nebo. So, a bruno will be piano. Kilo baku be I say, ekaba could be a bro to send a bit me a room. Ushama, ekaba could be a bro kilo and crown, any beer 1 acre.
9 kilos and it will be a 1 acre. So would be a lines. Say, who we don't treat good basa lines. Okay. You mean business. Okay. So, na bro to go ahodo. E bia na nebo. Nye na abaya da Roma. Or they planting for food just aba. A bro bia a hybrid a jello, a 3 cities. Because na me wo adwuma mu no na pan 53. Eba for pa introduce na kilo ba ko no na 20 something cities. And so na abai planting for food and jobs with was subsidized and about 3 cities. Okay. So, it do draw now by no. One who sees on the cost. Who we are, or maybe we are. So, okay. No one the cost. Who we are fertilizer obey the cost. A draw with the bed or maybe draw first and second weed in the cost. One we are fertilizer application the cost. Fertilizer obeto nebo. Who we are ubecha nebo. Baby adi beguo no nebo ututu a nebo kosi nse obeton ka ebetwe edi agu baby a odi begu pata so nebo so nti won hu we enum ni nyina wie no won hu sika dodo a mihia sansa na abro 10 acres no metimi maide metimi maye amanaba mana successful. Okay. So nti se wanya se sika we sei once someone transition system we nu nyina nwie na ebe mu ase me kwa kodro fu 10 acres ahodin wo ho film no wadro 10 acres ni wadua ebedru baabi no se ase dokora wunye scan fan no obo se na wira na afafa na bro ni afa na bote is we so ebi kra ko free nuro na enuro kwa one fan furu so abele so na aka we dey go poultry so asa so obo ti me layers bia 2000 once see who say before say nkokọ de beto no na ekọ animu obe adura de be ma no adura aduane de be ma no a be fidia na ekọ do that level no asana kosuo no be yi bia obeto na beto aso no wenti ma nya sa budget and calculate nya sa scan to wa who say bedru be bi no akọ kwa it's true obeka so I know crown ma when you call a demand sa go uni sika odi sa money come nti eba na wo plan na wo budget na wo di wuraku adwuma na wo mo ho no mo ya obi to se o wo sika wo se no di ya adwuma no nim se wa plan ne ma wa budget ne ma wo yi nti a wo yi nti na wo ye nti se sa ne ma we nyina no wo nti me fa nto wa you can never be a successful farmer. Officer, me ba o community ha no ma hu se do municipal ba nkron ketwa e wa ha na ye ko nkron ketwa mu so a 7 me se me ka omo nko school a omo yekua no ebi wo na se ye ya start free so aba bedu ba bia ye duri ni nyina kwa se achocho kakra wo se manko school a metimi aye afu ubetimi aye ene efie bia du akrachi ni okay ya maame no ne papa no na nkwa wo mo ma no ma na nanu nyina bibiri ewie ye no mo na tie ye no mo na ekọ na eba so nchire so no ye bi we FM so na wo twibia almost they say FM ye say wo hai ye bi de bia ema ene so akọcha fo so dodo na ewobo enti ama bebiri nyese wanko school so nani ewo ni kua na wo ye no nkane no ne wo kwa yenam ye konkua fofo ntim se nyema bi sisa okay esan se ene kua ne nti se first na bibia wudue yeye no climate change ni nti no nyema asisa nti nyema bi wo wa amfamu a wo ye tete na wunya hwe nti ebe efoso amane ene wo mo kra nko school no kra no ku adwuma no nyema bi wo mti nyema bi ase kra sene ase wo ma akọ school kakra na wo mo nyo no nti bebre na ye ba be kwi last word fa afutuma yen nyan akuafo ne yen ya yepesi ewura kwi kakra me pese me kan se ku adwuma no eye adwuma mapa
ne krabata so dɔɔso ni nyinaa ne kwan pa obefa so a obeye na nye ekuya ni nyinaa ne se waso sekai no akɔwirem no akɔdɔ se dem kan ne krabata dɔɔso obetuma ebi kipi na wo waye eno no enimre obetuma yimri obetuma yenwa obetuma ye nkrantie backyard garden poultry layers ne nti kuadwuma no edoso bebre nti baby kakra wanya capital kakra opese wo start no obetumi dey start ne betumi do akọ the next level eno ye sense obetina se wonye adwuma bia vegetables so abai ene Ghana edi vegetables so si bibia vegetable bia do obeya ebe probo so menan a wonsanka na wosika so into obeye ne kakra woni beba ho so no ne kita na de call level wonya baby kura backyard poultry obetima broilers 100 kura ebetimi ama mosako no tinse woti wokwa awa hodin betimi enye sika kese bia nti se wutu anamo na wo plan yi a obewo se kuadwuma no e de mfaso eba na wo ye ne kakra ko woni no na emotre woni behuru no na wa ya de kese a wo soso ukita wa adwuma wani nyi wo kra se obekọ aba obi afa wa adwuma nti kuadwuma ne kan fose eye adwuma ni nyina ne hyehye papa wo de betoto ho na de tutu yi a eboawo ama ni si wi. All right, eboa ma ni si wi afutu papa ye ne eye retired municipal crop officer eye Mr. Patrick Yedu ana etwetwen enkomo ewo on screen segment Nsempa TV. Me patopi me amedi adwumadi hu chiame eye father ana afi so ye executive producer eye Sir Collins. Dana da bia ye the agric section see ya ebebrel obehu ye ewo nsempafie.com ana afi so eye GhanaNewsPrime.com ana afi so eye oko Facebook a ye wo Nsempafie media. Se offer so ya sene ana so person frey na ye ba ne ye no betwetwen komo see ya betima frey 0542 50 5478 0542 50 5478. Nsempa TV. Said that down that no we on screen segment medical culture say on screen segment here you go gra ne any empenyufo enmunyamfo etwetwen komo enuama a back screen so a be your friend anka wo panya na won sanka no ene ye bi ebro ene ye ne onmunyamfo Mr. Patrick Yedu retired municipal crop officer Dominic ebetwetwen komo na ansa na mede ne beba no ye betwa ya ho ye ba ye de aka na to aso ye sai emo makwaba edeba Nsempa TV so se le bidi kan no ubehu your website www.nsempafie.com and afi so your GhanaNewsPrime.com. Sabi ye ne opinikese ye Mr. Patrick Yedu retired crop officer municipal crop officer Dominic and ebetwetwen komo sabi opini makwaba ni Yeah. Pacho, your situation won't see here. Say your attention air diverted from farming. At the call at the force. You to be so I am on person where agriculture and farming no idea. Now farming no idea. That's be farming. You can say farming and can't it in your feeling queer. Na kuyayo no egumu ahodo bebre na ye ka se kuyayo a bebre adwene ne se ofa se kan ne aso wakodo wadua niema eno nko a na ye kuyayo da bi entisa ye ka kuyayo a ne krabata doso bebre egumu ahodo be si dunsia kra se ye ka se ebobodini a akade beche emwa ye wum
nsuomunam omo ye no ebi wom ye wo bibi say no traditional farming kane no na nyankopon de niema bi akyɛ na ye fe ne wire mu kwa eni ho ye ni kuya ebi ti say emire ebi ti say woye nwowa no ayi wo ebi ti say woye nkrantie enwa ene de keke ka ho bebi ni na ye kaka farming no wohwe poultry farming no kwa adwuma no kra ye niema ye dua no kra eguma kodo bebri womo a sebe womo enesi niema ekakuya ho womo a womo to eka ho womo a womo disi eka ho womo a womo mechanization niema ye de yekuya ni nyina eka adwuma no nti ni nkura bata no esuye nti si ye ka se farming a ye no asetete no ukowura otwe sika kodo ya se meye fo no kwa ne farming dabi farming ye kuadwuma wo ye na wo ye adwuma mapan wo ye di ye mfaso na wo de hwe ho te se enwuma kaya aka no. Okay. There's a farming in your watrasa to say bita. Yeah. Sen quantity no. Minchire mu kakra quantity no. Na ewiase ne kitwa bi. School kura obenya bi akọ na gye so okọ akiri. Nti ye wo to ho a asase atwa ho ahia ye nananom. Oni bibia ontimi tra wo kwa. Na atwe kai na akodo na wonye bibia aba. Nti na aye say way of life. Okay. Nti wa be obi wonyi bibia ya osi omekoye afu. Nti besi nne ubisa obi a woye kua nipa se woye adwo se menye adwuma bia. Nti utuwe wonye adwuma bia osi dabi nye kua ya. Nenso adwuma na oye. Okay. Nti edrubre bia akrachefo ene obi a wako school kakra zo nimdie okowura kua no oya na wo mo sere no ofere. No mo sere no ono kra ba na afi wonya kokodura obede ubejai eti nyekuya no entisa. Okay. Ura Patrick Yedu retired municipal crop officer ana what ye nyuma in fact wama me ho dwumi na se ye pesi ura farming no ye adwuma kese ba ye adwuma mapa hwe ha ye bibire mu ana se manga na ha ye nya niema fo no asase ni bibia o entina obi atimi yekuya no beto kwa gruchimem Asia Europe America ne ayi no wonnim die ni sika mapa ye ma wonyekuya. Okay. Eche se eye baabi a oman ni fapem ejina nso se oman ni bedidio obedenyo ejina kuyaye no so nti ye pe womo a womo mu oduro e ka womo mu oduro a be kire obi a wo nimdie wo kuya da wokoye no ho obi owo sika obi obetimi aye na niema na ewo mo no de ehia no obenya. Okay. No de asom eyi no niema na yekuya nti wo kwa akuchi o me yekuya ne kakra bebre peso wo munya ntimi nye. Okay. Ani afi na wode afidi na to ha aha aye hyehyehye aha Nsempa TV. Say them di kan on screen ye bogura ne ni penyufo atwetwen komo sabe ye ne retired crop officer municipal Dominic municipal na ye ne atwetwen komo na opini mpacho say we bibie nyoma ni si chemi ebeye den na yan youth ya ye pesi ewura ni ye betimi aye successful ye betimi akonkan na ye family ewura ma ye betimi aye den na betimi aye successful in family minia danse chef ansana adie bia no obeye yeye no broni si wunya planning. Okay. So obi a wuti wiase bia if you were bra bokura wo bo no wotena se na se one planning one fa me ka planning am chese wodi ni enhyehyeye bo beto akọ abawa kwam na wodi so. Okay. One year planning na ukwa anu akọpem na wuhuni a woye na be ma wabra boye pasa nti se ansana obetimi aye afuo anase obeye farmer no waye successful no unya nyema miensa. Okay. Yedi kan ye planning obeye hyehyeye waye o planning no kra de beba ba mu
Medi ka bobɔ ne pɔ so ye wie bia no ya ba mu mako mu se kuadwuma na anese kuadwuma no enye watra ase na tetifo ni nya nya mani free no so de me kire okay kedi kai wo benya planning wunya planning ni wia na waye calendar ye friend activity plan okay activity plan is say wo be ye hihye pono a efiri adekro na wo pese wo ye de be ba nyemam kakra adekro na wo ye de free January ekosi December afimuni nyina ejina de obeye no so January ekosi December de bia de obeye na otwi bia de obeye wo de betoto de no na beye guide a guide wo okay ye baba mu amechiro okay waye o plan na wie no waye o calendar wie no na fe no waye o budget okay the friend farm budget ade na wo pese wo ye no sika dudu ebekom aha kopim se ebeba wieye na wo wie mpo a wo toni a de wo benya no hu faso e da wani BBC a wo hu asana wako nyese wote ya na wako okay ba kokora de beka ato marketing so kora kan ade na wo kwa kodua ade na wo kwa ko produce no wo wia ne to ne tese enipa to Kwambe me faso aton no so enti saa nyema we sei wodi ni na egufo na wo so hwemu asana wetimi aye successful enti ye ba ayi na unya saa nyensa we wia na fe ye ba mu a wo be hu se ehia se o se mekọ ekuadwuma mu na wo mekọ kuadwuma mu a wo mo entumpo anase wo mo fele no ne fisane ma hi Nsempa TV we twa ho abetisi ya na ba ya di aka be to amuso Nsempa yes I'm on kwa bari ba Nsempa TV say dem di kan wo hu your website www.nsempafie.com yes our GhanaNewsPrime.com and I think so allgh.net wo hu your ho ye ka say wo hu your Facebook Nsempa Media online portals ni na adwuma ye ne municipal former crop officer and etwetwen commerce here Mr. Patrick Yedu onimonyafo ye to aso na kan be pese ube baba na ma hwefo ne matifo entiase ye because wa ma me ho adwiri mi ade ne se nya beteza baba mami yo planning no planning no medical ka say ade na ofese wo ye ne ye wo hihye pono wo hihye ne wani no na planning ne guma hodo miensa okay ye wo short term okay eye tie wa bi ne wo medium adantemo ne wo long term okay so na short term no obu oho a bia wo no dwumadie bi wo ho a opese wo ye wakwa wo sisika wo nti wokoye no short term bese free bosume gosi afe ne fa na afie mienu po ni na short term obu o aya o se pese mi wura ku adwuma mu bese afe na afie mienu bi na mehwe ade so nti sa short term no ebi ti se obi okoye vegetables wo ya acha bosume miensa na ba tomatoes pepper mako cabbage nyadua onion jende ni de keke kan ho no eno ni emlitie bi so what mi kodua bro short acha bosume nine na ba obo mi koyen katie that short term no so nti bia wo de afi besi wo se mi yewe ya ma yewe nti afi no bedru no wo to di besi na nyi so ewie pe ya wo na ekro wo se Dominic kra se mmebi ba tomato sudua de wo so pa nti edru be se January February March wa dodo na krachifuo etichafuo obia kokoye bi esanse ekosi ba April ho May ho no etimi to tomatoes crate be se 10 million 5 million no akwa short term no akwa ko wuram to atwe no onye sika wi a no atwe no so nti short term no nti no wo plan na
o plan towards that. Okay. Near medium near best afikosi be mfienu. So bi o ho ase bia me kwa koye adwuma no nkosi be mfienu no mmanya bibibia si mani so na me komani. Nti obetimi de vegetable so awuram obetimi de your friend say wakodua banche. Say ne banche ho ayedini. Wasi me kwa koye banche so be sa afenefa. Kono na sese na abo. Nti o de be se be mfienu no wo de awura adwuma no ya no ateno me kodua bode ya de ade. What they call why you so a short term, the bit is said, what him quiet, boilers and was really sir. To the best I feel, obey my baby and son, what in one local. So, into medium, so sir, no boss a long term film fear bear say, I feel, could he be fear a drunu near you now, was he be up, may they quiet farming. Into honor or plan on your man, or plan activity. Towards all these things, Okay. So, into what plans are why you want to share in they are to so. Into obi to me him, and my country was said, near wooing situation way na womb. What's the wife to say? We are yet short term, medium, long term. So, into no, my simi would say long term now make queen, but say be a me yet could be for a long term. To start with short term. What the activities no ya nisa into obi kan de si wani so ni kube no enti nyema wudua duani na ye bonus ma na chese wa plan into ube wie long term no kube na wo ye na be se 3-4 years 5 years na emra no ena se wa plan nti no short term nyema ube dua duani fa so obenya no ube wie na ka obebo kube wo na ni na ye bonus. Okay. So, into one plan here. Over say be a kube so be 3-5 years and son aba. What do assassinate the kube nesi? Assassinate na wo do ase. Hwi ni ho. No oboka na wo do no na assassinate da wo. Meanwhile, wo plan here. Wo be ye fu be ye dua ni masa kube ni die si ni bed. Enti me officer me say me to asem na si here na say omo adua bode ni menki no ni koko. Excellent. And we be excellent. What plan? Okay. By 3-4-5 years na koko ni mrano. Obedi di menke ni body ni musa. Asa no odo no oton no odi no ode ye. Ne ska odi awuramu ni nyina no. Nti koko ni mrano no. Na chese ne kan so achikwa. Na no na ye bonus. That is well planned activity. Okay. So, now officer manya wudi me ma won kwasa me pese me bisa question bi na kwiayon na wo chetiru se bi o mi wo e bia excuse me to say ni businessman na me wo sika me pese me yokoko na me de obi ahoden na ya me businessman na me di mi sika and I must say ba dey for eye no ana se me di ama hweso for eye no me ne hweso ni ho na etweni maybe this cat fancy me a producer. Mammy, you are no. Manchester pa. Shesuni no to no aka to koye fu. What you ho? O pese we butasi wani so no. E wa fa we weka. Shesuni ni kura no. Ma hu obi afa shesuni no onko obekwa no aye bata. Okay. Wa fa shesuni na wo ye no. We na wo se o kire ni a. Wo se oye. Enti wo ko eni usika nyina wo ko se me wo afu. Okay. Ya bia me ko a wo ye we nye ayini nyina wa hodi na betimi aye. Enti unim na ni so no plan. Ye we na hwesu no odi ska no wo ye. Uja no a obeye de wo mpe. So enti wo mo ska one di maybe we are from called they from absentee farmers. Absentee farmers. Yes. Enti no obekọ no na ye nwonwona na say. Enti wo ska na wo fa nipa mo ya nye pani no ye worker. Enti wo na wo man instructions na waye. Enti wo nkọ a obekọ no na ye pasa. Pra wo di si wani so no obetime afeli. Na
Hey, asemu. Na se wotin kan, se bi wotin kan. Na se wakwaji asase wo sankori. Se me ye kuku. Na onkohora na se we as absentee farmer. Se nipa na wo ye kuku no. Na nimre na onti nya wo ya ase a, nya wo pese wo hwe no. Onya. Na so nipa no ti se obi a o watin kan na ni abese wo ye bibia ma wo a efuye nso bibia wo ne mre wo se koko kra ye kan se wo koko na to se na se hwesu ni ehwe na se wo no ase wo twitwam won pempai mu omusu adura na se hwesu ni no wo ya de o se wunya no ya enti se wo ye obi a wo invest in farming na wo di ama obi a once a while so timi kokohwe se ni papa no wo ye the right thing ekoyi a na se enkoyi na fe no susu na fuo no so kura no ana se poultry o livestock na wo ye o ade bia wo ye no wutimi hwe na wo kwa enu wutimi boa ma problems ne success nyina no wutimi hu bi wo kura na so wo di ade ma hwesuni se wo nya o complain bibi wo kura ya no adwunu yo kesene asenye no kure but wo ko na hu problem of famu na etimi boa wo e ma ade na wo ye no do so di wura mu a eyeyie no ekoso e ma botaye esi woni so no ewie pe officer mpacho ayewura calendar nu kaka farm calendar hono ase meni be ya di opa isi ame doba mandu majasa si enye wi topic no ba majasa si we mo plan ma hu me plan na emudi ayi na apese wo ye na me ko ye calendar ni bi ma kube da makuma kube emu wari o ye kan farm calendar activity plan hwe ade ba ko a ewo yen enipa na se bi before ye woni se onye obi adwuma na obi ahyehye mra amano a ono ade ne pe ye na adwuma ya na etuwa bi a niema bi ehia no titiru ekuafo a wo mo wo kro nkitoa na eyi mapana me fanye mfanto ho te se obi wa wadua agburu so farm calendar ni na safi why your plan say me fa mfiri ho o pese wudua agburu ye pe short term pese bi ye titi ase de nipa beti ase kube ni de ebe so na de be chi enti agburu na o pese dua na activity plan January na de aye why you team for safi me dua agburu fa se be 10 acres nti activity plan na o ya na se farm calendar ni nyina ni January minim wasase ne type a opese wudua nti se ye kwaya January eho ekono na o se January February March January o de bedo why no plan so se bedo o bedo okay nti by January ending no wa do awi enam se ye efufun a ewia wo mu ni nti no January na bia wa do awi nti first week second week third week fourth week land preparation nti by April so kran fa say bia 15th February no wa do awi 2 weeks na ka no the February ending no wa bunua ni nyina bubom na da ho so nti bubu nua no mu a ana ha no ye do ne yahye atesa wotimi nya afu no okay enti enkosi be March 15 for na wapra no ni nyina firo se de jabi ntom ne nkonkoshi obi afu enti ne friend enti January February March ti March ending no ha no nsuo ni ntontem enti saa time na peni wom uguru afu ho a eja bechia 25 for bi eja nto ese January February March ending no wasase adibedua bro ni nyina no ado ni nyina nti March ending usually e hono na ensuo na nyinani
Nti April no why April first week second week na de adua waburu wa hyehyɛ no ato ho wa ya ato ho kyese sai we abi wo be ye no be se January na be sa farm calendar na to and then the ba ko activity plan plan no ni na hye plan activity plan but ekwa for the first farm calendar nya calendar boda ho wa your calendar na wudua buro hia so 2 weeks pepepe o se asie anka na ya ba no wo bomodin so obedra free ho so ntu dua bura the first 2 weeks no o se wuyi asie ma asie ne kama wanyi asie ma aburo no wo se na eye nkitinkiti ko so wira ma e wa asie na aduane aburo ni die no eno an wo die ntu wo se aburo no astate ye nkokko nti wo se by 2 weeks time no we ya ankani wasa se so nya the same 2 weeks no wo se ogu fertilizer so na waye nti wogu no waye ne sa I know to fast the basic week and 2 weeks na the beye ti ba say April ending na just all the weeks activity no good nti wo wia na eko May 4 weeks to 6 weeks and also so na wira san ba se nti wo say wo bomodi so obedro no so because one no samre no no de be person no de afama nti ohia duane bebre nti wira ni timi no na ebeti wo yield no so yo say body ntimi mo so de me kire no nti na de ahyew na say wo hwe na ni nyini ne nka bia wo sulfate of ammonia na urea na no so udi egu ase se de be ya ebenya duane mo no aburo no ma no aya akese nti wo wie no a na chese wa monitor ni saa enti by 3 months ejina bro na obedua no so 4 months 3.5 to 4 months na bro na ho enti sata no na why your pranse baby a odi wa bro ni beguo no aye friend a bro pata na say crepe no ana silo no na so wa prepare da ho nti a bro ni ho ya pe be fa say June or eko July ho no na chese wo twa bro no wo twa bro na na kopata no so enti the American business activities we are why no eno na e guide wo enti wo twa bro 2 weeks time no e be hye wo se wo se wo ko enti saa time no se aye bi na wo ya wo ye wie ya Nsempa na wo ko anti saa eno se ya wo fu na wo ye no obi enhyew nti obi wo ho a aye ba obedi na awotwe no wote ase onko adeduo no wote wo wodi be bosome no odi tie ho no odi ye ayi nti nani be ba no ho so no na buro ni nyina ase me hu obi kura wa do wa pam wa dua enso aduma na ase because activities no wa plan woni target ya o se wunya ansa na wuko wura nti sata no nti aye ba wo ye ni tenten one day kura na be se na wo se bi wi na wo ko because ubi ti ni pe how ene be how na ye wo guide nti ye misa at the end no all things be well no you end up successful na yield are open so no ubenya wo ma bibia nkropo miso yi yade but yade so kura ba wa ene so ye nti ubetimi abo obi pa se onye de onko ye ma interrupt activity no nti farm calendar no sa na tie e ye hihye day by day month by month activities o se wo ye na de boa phone na wa ye no ye gusu esua de afri honorable nche retired municipal crop officer Mr. Patrick Yedu nche ye twa ho ba ne ye ba ye de nyaka last segment ama Nsempa yes I'm about the bar Nsempa TV so say them di kan no mo be hu Facebook Nsempa media and a website so ye now Nsempa www.nsempafie.com ye municipal retired
crop officer Mr. Patrick Yedu and everything come on I did papa said they were here now so when you are home sa pepe and ye on screen segment so a ban Nsempa TV see ya ye na ye ba be koi Mr. Patrick for you budget na sa bride afu na me do no ze mi ya do kakra ai for you budget ni na ye yo media the tell say what plan ebi abedofu abro 10 acres so 10 acres na die na ade beko mu a ebetimi ama waye successful enti die dika no obeye sika dodo a wodi be wura safu no mu a ebetimi ama botai ni si wani so no awie pay but sika no quantify a wodi asase na da ka ho bi ebia se me kame pass ma be church okay ebia wo be pa asase nti asase ne ka ba ku bia yese na wo hu 10 acres na ne bo okay ye bedo anase fe land preparation ye beta ho se na wo modo e ka ba ku bia o mo gisei nnuombo mu o be hia be pam ni na wo mo gisei ne bo so aburo na obedua no kilo ba ku bia yesei eka ba ku bia aburo dudu se ne betimi aburo wohwema eka ba ku bia aburo kilo enkron ene bia 1 acre 9 kilos ene timi bia 1 acre se ubia na lines se wo ko e don't you go di arbasa lines okay you mean business okay so na aburo zugu ahodo ebia ne bo nye na abaya da roma or they planting for food and just aba a brobia a hybrid a jello a 3 cities because na me wo adwuma mu no na pan 53 eba for kwa introduce na kilo ba ko no na 20 something cities and so na abai planting for food and jobs with was subsidize and about 3 cities okay so it do na abaye no wo hu 6 no the cost wia wo me bedua so okay no one the cost we are fertilizer obeye the cost adura wo de bed wo me bedo ho first and second weeding the cost wo mu we are fertilizer application the cost fertilizer obeto ne bo we are ubetwa ne bo baby adi beguo no ne bo ututu a ne bo kosi nse obeton ka betwe edi agu baby a odi begu pataso ne bo so nti wo hu we num ni nyina wie no wo hu sika dodo a mihia sansa na abro 10 acres no metimi maide metimi maye amanaba manaye successful okay so nti se wo anya se sika we sei wan sisi wan transi asisi we num nyina nwie na ebe mu ase mekwa kodo afu 10 acres ahoden wo ho film no wado 10 acres ni wadua ebedru baabi no se ase dokra wunye scan fan no obo se nevira na afafa na broni ku afa na bote is wedi so ebi kura ko free nuro nuro kwa won fa furu so abede so naka woni ko poultry so asa so obo ti me layers bia 2000 once see hu se before say nkokọ de beto no na ekọ animu ube adura de be ma no adura aduane ade be ma no abefidia na ekọ do that level no asana kosuo no be yibia obeton na beto aso no wenti ma nya sa budget and calculate nya sa scan to wa mo se bedru be bi no akọ kwa it's true abeka so eno kra no ma wani ko aduma no sa go wuni sika wo di sa wani ko nti eba na wo plan na wo budget na wo di wuraku adwuma na wo mo ho no mo ya obi to se o wo sika wo se no di ya adwuma no nim se wa plan niema wa budget niema wo yinti a wo yinti na wo ye nti se sa niema we nyina no we ti be fan to wa you can never be a successful farmer officer me ba o community ha no ma hu se do municipal ba nkronketwa e wa ha na ye ko nkronketwa mu so asebe me se meka
omo school omo yekua no ebi wo na said ya start free so aba bedu ba bia yeduri ni nyina kwa se achocho kakra wo se manko school ametimi aye afu ubetimi aye ene efie bia du akra twini okay ya maame no ne papa no na nkwa wo mama no ma na nanom nyina bibiri ewia ye no om na etie ye no om na ekọ na eba so nkyerɛkyerɛ eso so no ye bi wo FM so na wo twibia almost they say FM yensen wo hai ye bi da bia ema ene so agriculture for so dodo na ewobo enti ama bebre nyese wanko school so nani ewo ni kua na wo ye no nka ne no ne wo kwa yenam ye konkua fofo ntim se nyema bi sesa esan se ene kua ne nti se first na bibia wudue yeye no climate change ni nti no anyema asesa nti nyema bi wo amfamu a wo ye tete na unya hwe nti ebe efoso amane ene wo mo kra nko school no kra no ku adwuma no nyema bi wo mti nyema bi ase kra sene ase wo ma akọ school kakra na wo mo nyo no nti bebre na ye ba be kwi last word fa futuma yen mian akuafo ne yen ya epesi ewura kwi kakra me pese me kan se ku adwuma no ye adwuma mama ne kra bata so doso ni nyina ne kwan pa obefa so a obeye na nye ekuya ni nyina ne se waso sekai no akọwire no akọdo se dem kan ne kra bata doso obetuma ibi kipi na wo waye eno no enimre obetuma yimri obetuma ye nwa obetuma ye nkrantie backyard garden poultry layers ne nti ku adwuma no edoso bebre nti baby kakra wanya capital kakra pese wo start no obetumi dey start ne betumi do akọ the next level eno ye sense obetina se wonye adwuma bia vegetables so abai ene Ghana edi vegetables so sini bibia vegetable bia wo obeya ebe probo so me nan ya wonsan kana musika so into be ne kakra woni be ba ho so no nikita na de call level wonya baby kura backyard poultry obetima ye broilers 100 kura ebetimi ama mosako wa no tinse woti wokwa awa hodin betimi enyi sika kese bia nti se wutu anamo na wo plan yi a obe wo se ku adwuma no edi mfaso eba na wo ye kakra ko woni no na emotre woni behuru no na wa ya de kese a wo so ukita wa adwuma wani nyi wo kra se obekọ aba obi afa wa adwuma nti ku adwuma they can force a juma ni na ne hihye papa wo de betoto ho na de tutu yi a eboawo ama misi yi all right eboa ma nisi yi afutu papa ye ne eye retired municipal crop officer eye Mr. Patrick Yedu ana etwetwen enkomo ewo on screen segment Nsempa TV me patropi mi amidi adwumadi hu chiame eye father ana afi so executive producer Sir Colin. Dana da bia ye the agric section see ya ebebrel. Obehu ye ewo nsempafie.com and afin so GhanaNewsPrime.com and afin so oko Facebook a ye wo nsempafie media. So opeso so ya sene anaso opeso frey na ye ba ne ye no betwetwen komo see ya betima frey 0542 50 5478 0542 505478. Nsempa TV. Said that down that no. We on screen segment. Medical culture say on screen segment here. You go gra near any impeding for in Munyan for everything common. And we are a back screen so a day of fair. Anka opanya na wonsanka no ene be ebro
And then you need for Mr. Patrick Yedu. Mr. Patrick Yedu, a retired municipal crop officer. No mind to a better train common. Now, and some of the Babano, the big triumph, the bar, the Yakana Trasso. Yes, I am on my power at the bar and Nsempa TV. So, celebrity can kind of your website www.nsempafeed.com and I feel so your Ghana Newsprime.com. That be any opinion, here, Mr. Patrick Yedu, retired crop officer, municipal crop officer, Dominic, and a veteran commercial. Opinion more power. Yeah. Pacho, okay, your situation in rooms is here, yeah. I say your attention is diverted from farming. And they call at the full so. You to be so I am on person where a agriculture and farming in one yard. Now, farming over yard. Minya, that's be farming. You can say farming and can't it me a feeling queer. Na queer no, igumu a hood will be free. Na you can say queer be free. I didn't say, or fast a kind of so, Wakodo, Webia Niema, and no qua ne queer, there be. And tissa, a queer, and crabata doors will be free. You more would do basic drinks in a cry. Say, I can see a bojinia, a cardiac, and more ye womb. In Sumunam, or more yeno, if you womb. It will be said no traditional farming. Caneno, nine young people, the name be a chain, a friendly Mukwa, and they knew ye queer. If it is said, in Miri, if it is said, oh, yeah, one way you war, if it is said, oh, yeah, crantier, and what, and it dear cake can be free. Nina, a caca, farming no. We poultry, a farming no queer human cry, a nearby a piano cry, if Marco would be free. One more, Sebby, one more, and a cinema, a canquiamo, one more, motor, a camo, one more, DC, a camo, one more, mechanization. Near my dear queer Nina, a cat, queer Jumano, until in Crabatano, as soon ye. It is a casse famia. Yen no set it no, who go ra, or trace a campo doyas in the year for no one farming. There be family, queer Juma, oh ye, now we a Juma mapan, oh ye the young fast war, na, would you show what to say in Yuma Kaya Akana? Okay. There's a farming in your what rasa, say, bitter. Yeah. Same quantity no, Minchim Kaka quantity no, na. We are seeing a kit where be school crowd be near corner, not just walk actually. Inti ya wo to wa asase atwa wo ahia ya nananom oni bibia o ntimi tra wo kwa no atwese kai no akodo na wonye bibia ba inti na aye say way of life. Okay. Inti wa be obi wonye bibia ya o se o mekoye fu inti besi ne ubisa obi a woye kuani pa say woye adwo se menye adwuma bia inti otu wonye adwuma bia wo se dabi nye kuye ya nenso adwuma na oye. Okay. Inti edrubre bia akrachifo ene obi a wako school kakra zo nimdie okowure kwenu oya na wo mo sere no ofere no mo sere no no ono kra ba na afi woni akokodura obede obeja beti nye kuya no entisa. Okay. Ura Patrick Yedu, retired municipal crop officer, and what you in fact, one of the word you mean. Nurse, yeah, busy ura farming, a Juma Cassiaba, a Juma Mapa. She, ye be primo and I say, my Ghana ha, Yan Yama Fono, assassini Bibia or Entina, Obia Timmy Quiano, Petuqua which mem Asia. Europe, America near you know. Wouldn't nim dear Nissika Mapa, Yama wunye queer. Okay. I just said, a year, Babia or mine factory agents, you say, or mine beddy dew, or bear de yo, agent queer so. Into ye per one more drew, a count more drug, bitch, or be a woman dear, or queer now, or yeno, or be a wissika, or be a bit me yet.
na niema na ewo mo no de hia no obenya okay no de asom eyi no niema na yekua nti wo ko abuchi o me yekua ne kakra bebre peso wo munya ntimi nye aha okay ani afi na wodo afidi na to ha aha aye hyehyehye aha Nsempa TV say them di kan on screen here ye bogura ne ni penifo atwetwen komo sabe ye ne retired crop officer municipal Dominic municipal na ye ne atwetwen komo na opini mpacho say we bibie nyoma ni si chemi ebeye den na yan youth ya ye pesi ye gura ni ye betimi aye successful ye betimi akon kan na ye family ye gura ma ye betimi aye den na betimi ma aye successful in family minia that's chef ansana adie bia no obeye yeye no broni si wunya planning okay so obi a wuti wiase bia even wa bra bokura wo bo no wotena se nese wan planning wan fa me ka planning am chese wodi ni enhyehyeye ko beto akọ abawa kwam na wodi so okay wan ye planning na ukwa no akọpem na wuhuni a woye na be ma wabra boye pasa nti se ansana obetimi aye efu anase obeye farmer no waye successful no unya nyema miensa okay kedi kan ye planning obeye hyehyeye waye o planning no kra de be ba mu medi kan bobo ne poso ye wie bia no ya ba mu mako mo hu se kuadwuma na anase kuadwuma no enye watra ase na tetifo ni nya nyema ni free no so de me kire okay kedi kai wo be nya planning unya planning ni wia na waye calendar ye friend activity plan okay activity plan is say obeye nhyehyeye pono a efiri adekro na wo pese wo ye de be ba nyema kakra adekro na wo ye de free January ekosi December afimuni nyina ejina de obeye no so January ekosi December de bia de obeye na otwi bia de obeye wo de betoto de no na beye guide wo okay ye baba mu amechiro okay waye o planning na wie no waye o calendar wie no na fe no waye o budget okay the friend farm budget ade na wo pese wo ye no sika dudu ebekom akopim se ebeba wieye na wo wie mpo a wo toni a de wo benya no hu faso e da wani bibisi a wo hu asana wako nyese wote ya na wako okay ba kokora de beka ato marketing so kora kan ade na wo kwa podua ade na wo kwa produce no wo wia ne to ne te se enipa to kwambe so me faso aton no so enti sa nyema we se udi ni na egufo na wo so hwemu asana wetimi aye successful enti ye ba ayina unya sa miensa we wia na fe ye ba mu a wo be hu se ehia se o se mekọ ekuadwuma mu na wo mekọ kuadwuma mu a wo mo entumpo anase wo mo fele no ne fi sanema hi Nsempa TV we twa ho abetisi ya na ye ba ya de ya ka beto amuso Nsempa yes I'm on my by Nsempa TV say them di kan we your website www.nsempafeed.com yes our GhanaNewsPrime.com and I so allgh.net ubehu ye ho ye ka say ubehu ye Facebook Nsempa Media online portals ni na adwuma ye ne municipal former crop officer and etwetwen commerce here Mr. Patrick Yedu onimonyafo ye nto aso na kan be pese ubeba ben na ma hwefo ne matiefo entiase ye because wa ma me ho adwiri mi ade ne se enye beteza baba mami yo planning no planning no medical ka say ade na officer wo ye ne ye wo hyehyeye pono a wo hyehyeye wo anim no na planning ne guma hodo miensa okay ye wo short term okay eye tie wa bi ne wo medium adantemo ne wo long term okay so na short term no obu oho a ebia
baabi a wɔwɔ no dwumadie bi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ wɔyɛ wakwa wɔn sɛ sika wɔ nti wɔkɔyɛ no short term bɛɛ sɛ efiri bosome ekosi afe ne fa na afie mmienu po ne na short term obu a wayɛ ɔsɛ pɛ sɛ miwura ku adwuma mu bɛɛ sɛ afe na afie mmienu bi na mehwɛ adeɛ so nti saa short term no ebi ti sɛ obi ɔkɔyɛ vegetables wo ya acha abosome miensa na aba tomatoes pepper mako cabbage nyadua onion jende ni de keke ka ho no eno ni emletie bi so what mi ko dua abro short acha abosome nan na aba obo mi ko yen katie that short term no so nti bia wo de afi besi wo se mi yewe ya ma yewe ni ma yewe nti afi no bedru no wo to de besi na ni so ewie pe ya wo na ekro wo se Dominic kra se maybe buy tomatoes dua na wo so pa nti edru be se January February March ho a dodo na krachifuo teacherfuo obi